Oatina tamonda musesia wa mutongo itivingwa tanya mukambane kamemeka mavisa kala tongo cho kambane gonda kutane dia kusomethia na kumanithia na twithi kwe bindane ya uteti tuyumbane che kokwete ya Mauvoo on the alama kuyani genaine wisethia no tona kumia utimu yake 5 te miaka menini kuma matuku kenda kuthina mbe unyubani unge ukethwa mwakani wa 2027 mwakani wa ngilili miongwele na muonzana nicho twendena kunenga Mauvoo genaine wisethia no umia uti ulawani na ende neto kwitha twikwatiania na andiki maito Mauvoo imwe kwa imwe kuma mandu kumangaliko siki bathokani Daniel Mongela engaliko ya masako kale bzalwa mutunga imwe kwa imwe standby kumangaliko sia wote na keboni wa mutesia engaliko sia matungulu standby neto kwitha twinena na ke na keli na muzangi kumangaliko sia kitui live kuma musine munene wa Mwingi county ne isu ya kitui ne weyumbanite kunena na ito na ende tu engage we kana tuinena na kunike ndo tunenge maoni mako ulo ama kibadhokanyo na maondo meke badhokanyo wa uteti bati alete medana kenda yeyoka ne ndandi ya Kenya esa kwa mutongo ulo kumatongo isia kuma MC president nyeneta wa Steven MUEMA ne muvyana ndano ndo kwatia ni anaito na nenda twambise na Mauvoo kumangaliko sia wote ni county ya Makueni waloteti wa kivela cha ongava na Vilingi sikibadhokanyo ni wendeye kukwata mwaki atatimeke badhokanyo maendena kuthia uchaleu kwa NND masukulu ni na masokoni na ende kila kiukulwa ni kana kindu kindi kiutethesia kwete usungio wa tene na tene kana usungio wa kutoa kwa mathina lame kumbilite kisio ni kina muno mathina ma munyao nanza kana nenzia imwe ya kululutiche NND masakwe atongoi matatuna kuthukuma mwenende undo violate na ito na mwandikitwa Mauvoo kuma wote kaunti ya Makueni kale bzalwa mutunga olawithito etele kwa ya saa nike atu nengelelinge wesu anene na NND mamutaviende mondo maende kwetha wa maili manifesto ile sia atati alame kuti kibadhokanyo kana nito na kana ende ni molulu tikwa kana mesisi sia ma kana mesisi mutongo uloto na kuthukuma mwenende kale bzalwa ya Steven MUEMA bani mukwa mwikuma musie wao wote bani oswitine ya balabala witha olikite ndini hoteli munene wa Lepanda na umuthi unethwa nevuso yo nena nyana mwene ndi imwe kwa imwe na kindu kila cha tumendena na nyana mwene ndi ni vinda yi tutalitie ungu wa methanana tulikosa kwa nini munene nikenda ene ndi matone kulika vo na masa kwendongo ila mekwenda na Steve nyotondu wisindi ni waisio sibwa na wesethi akwina thina wanza na yu mwene ndi yu siasa pale ithikiwe atete ingine maketo thiuke sethi ni mukua leu na ule makathima kaunenga mwene ndi wesethi isi siasa sie kalata sia inza ta yo changia muno ugesethi ana siasa ni mametumia ate vuso ya kulua kana kutuma mwene ndi kura ni kwitha ni wa manenga leu na yuyu ni nenda unena nende ali atatu wa kunenga no leu na siasa lame kwa makanenga ne mbesa ana leu na yu kulwe nini kana twithi kama tukukenda mwene ndi nukosa kwa kwanza wele mpeta yo kamba nukosa kwa ndongo inzio kweli kana etha sikumito ni kwitha wanengwa kala kamutu kana lodo silingi manele kana bibiti kana silingi yana na ende yuba kokone kwa ume kana mbokwata na youth leader une ndongo yake mwika ndine wa ward ya wotenzio na nenda mbo kulya mutuku ndisi kana niwonete undu wa ukesaithi ateti ni mekuka na mbesa na muno makoka na mtu malumeke bathokanyo kunenga mwene ndi ngai kwenza nukuona mwene ndi tokwiko utumwa ilu ile mbetani yo kamba kana thibala ukunengwa leu no esethi ya twithi kama tuku kenda ni twakwata ndongo ila itailete kwa masito nitapita mutuku ndongo ya mweka kuma Makueni county ni kiucha neno nicho kweli niti matuku mamuru mabetu nitonete ana siasa lama ba Makueni mayambia tumiradi twa muthemba tumiradi 205 kunenga na lima skulu ne kunenga na tubesa twa silingi 50 akoni makula ukulu munene ni kana after makwata ibela undusi nimekuendea for example mukiti wa kibela cho governor ba Makueni bwana Musimba daktari nona mbie program ya school feeding program na say run for 3 months na niti say after program after siasa siadala no kwa ingi undu wa kisevene katika undu wa katika service delivery kwa mwenende kindu kinene kinatenda kuleta kunima kula mama Makueni niti sinti nanza nene mbe Makueni ninda inanza nene kila kingine kiwu kila kingine tinda atina mathina ma uiti atongo ila mekuka matuonge na leu tubesa tunini after makwata ibila kweli makasioka mbusethia programs ila mambia nimekuendesha kwa woni wakwa na tani ndongo ya mwika na katika ikawila tikala nitikuona uno ndwao
wa kwiko vinga mwene ndi metho nundu mbe ni mentha ivila nitene ationa programs hizi maikona ko ukima mbeye no sindu cia ndatuka itano makwata ivila na mailiko ningi kwambia kuna mundu alama enda ako kuna makwata ivila ko ni ngondo kule mwene ndi and then macho tinde tisa kwa atongo based on issues mundu utoma tuku myaka 5 mundu amunanga kivila utosemba evita kolokola wevita ko utinde te metho tukuna usakwani wa Mauvoo we say there after time na siasa tinda we say that ina makueni na Kenya titona kwikala ina Mauvoo asante usu ni woni wake mutuku na niwe yakuya kana kindu kini chuka ugesa kwithia twangio sakwani nivo kama undu meke fatokanya lakini yundu kwinanza anasiasa ni mambisi kukokesa kwiwa ndini wa maskundu manani motoi wale ukwelungu ya mwayumwe na nitu isine saki uwevyo anasiasa ni andu uteso muamini muno jela twangio sakwani na ulo kwitha ndenda kivila kenana lakini katukwata woni wa mwene ndi ungio mwendese no embesi no masito maku no ravia kana no kuona mwene ndi no kwikotiwa ilete kana etha sukumitwe nenza mundu wanengwa leu akunie ndongo ileta ilete ambisi no masito kwa masito wa John Mwangangi ni mwekali wa wote ninonete na siasa vindani thi nundu mateta ningona tamata mateki advantage ni kwithia nimewie kana tina thina wanza na menda kwenda otuko ni views liko situ ni kana otwitu latisa kweta wikenda kupoti liko ni situ na kwenda otukenga na leu tiundo takwete matono tunenga na otwitu ya ndikirando nokula ni enendi mekatoke ngona leu no ndambwe mundu lonenga zitingi 30 daily kwa mwaini maana kenda kute mundu kunenga maana 5 mwiso wa mwai teka masavu asuni kwa lenda mwandi school niona masavu asukana emeoleana ko ningo kulia enendi masa kwa mundu lama mwete na dhayo ni wona ilikosyo na mayeko kengona leu na nengi mundu mademasyo. Okay, asante sana Steven niwewa maoni mamwene ndi usini mwene ndi wa bawote na njisika nabe mundu ngino uwe tono na bro tenene ibinda iyo sakwani ila wethi la ndongo inesioka na yu nundu ba ukamba ne bethilo rebe nanza wesethia ndongo imbingi ne sikuka ikanenga ne leu na yu pena wiya waka na mwene ndi wakamba ne lembete wakamba nutono sakwa ndongo ile taile tani kwira ni wake ngwa ni leu nundu kwenza nundu ningi maketa kuka na leu ndisiwe na woni weba we ko tuweba kana mundu akoka kaunenga leu yi nundu we nanza we ko tuweba weta mundu twangio sakwani kwa masino netu wa Steven Makau yu watata kusia yuta ba ukamba za ila ikuni kunite andu muno kwanza yu kumebinda corona muika we ndinu mawe bado mayoneka na ukese ona mawe matoneka kwa andu amemisi kwa to we abena bina na ko anasiasa inge mo pota advantage olikaba kuyande ndene lisabu isaki unda ukibet nunu na chugen kena de no alu kikona mundu sio wailete so no me kwete ndio tuele alu na tuyasema nundo tuyasina thoku nundo ndeno akamba na onde meitio kibelo kamba so kila kibo mundu no ele kwekala ndia akatwa mutwe kogwa muso wake ndo kanusa kwa mutongo yuka mane mutongo yuno loko likabando bano kwenda tono mbete ya manufaa nuto nenda ndo no kutuma ndiso tete ka miaka yoke ndo so asa kwa nileu ndo thina miaka 5 na kuthina bandu bothe na miaka 5 ndo ele kwa advantage yo manda mutongo la wailete nikana tuto na kwenda tona kumela na kusonga nesa batema thina ukamba kaserara kama sio Steven Makau. Asante sana usini wewe ni wa Steven Makau na ndi nendo sioka kwa Steven Bernard niwe wesinio nzevela yiva wote enendi makinenia undu wa kwitha atichi nimeutumia ibuso ya kwitha kwinanza na kweteleu na kwenda kunenga mwene ndi kumusesenga nikenda wese kwithia niweka utwi ndini wasakwani wa matuku kenda na ingi monu kwa mayazia kana ni amwe maene ndi matono kengeka na indi wesethia kwambisia matuku kenda pe ndongo isandika kivilani leita ilete na yuthi dio munene no balave mwene ndi ulongi angi mazia netu ya lakini na tuiko na kura tutumite akili na yasa wese kwithia itina wa miaka 5 ene ndi mainetha makilala mikaingi nikumva wote nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga ni muvya muno mundu Caleb Chalo wa Mutunga unanene mandu mako yani kindu za bata wambo thibu wote umanda isio ye nikenda ende ukwate bina kutoa ya Mauvoo masa umwe na saa 3:30 na ende nikindu cha maana muno cha neno na ndo asuma kuma wote kaunti ya Makueni kana ende ni walite kusa kwa mutongo yosiete meko make atona kweka ata kwa kisungube kindu tukita integrity na discipline kana ende maundu asuma uiki kunikenda manaka kana miaka 5 yokite noko kwa musa kwano kuthukuma undu bailite nundu miaka 5 ti undu mona 3 ti undu mona chuma kimwe undu mona muthenya umwe utona kwasia no ya lakini miaka 5 wasa kwanai ukesethia ende utonyola lameka na itina miaka 5 mwaka wa 2027 mwaka wa 2027
mako kenge kunengana leu na mawatho wala manenganite na ende ukesethia ata mwene nthi na mukuni wakula ndo natethekana na tusonge na mbe na gwa twina andiki ma Mauvoo kuma kundu kwiki pathukanio me imwe kwa imwe me stand bandike na inde maende no twelesia maundu ala maende tusonge na mbe nenda kutoa kwa Daniel Mwongela ula we live kana ula kutokia imwe kwa imwe kumangaliko cia masako bindane yao sakwa ni munene uthenge enenthi ni mande kuthiuka kana enenthi akuni makula ni mende kuthiuka kweko ni amalebe mwandu wa vinya ndeto loko kitekevela cha ngavana kaunti ya Masako na chama cha Wiper na munyanya enzi akaito loko kitekevela ki na chama cha CCU Rose Molo hapa mwanange amekutekevela kini mende kwesoba enenthi kumasako uteti wa ngavana kaunti ya Masako bikite bana enenthi mesili hata yolo abala kaunti ya Masako itona kubika ungua utongo imoseo na yu naenda kuotoa imwe kwa Daniel Mwongela kuma Masako. Daniel tuelesie enenthi masiara. Na mwema ondu yunaelesiani kana kivila cha gavana wa kaunti ya Masako kende na ukusia usindani muvyu vala ateti ana ni mumatialite ng'anio ni kicha kivila cha gavana undu kamithana mivuthu china wolona munini wa gavana wa kaunti ya Masako engineer Francis Maleti kwitha aneveti ng'anio ni ki na kukwata mbao mwandu wa vinyandeti indi eka ateti ene ndimo measiata yulwa kivila ki vanini na amwe maenenthi va kaunti ya Masako na ala meitha maiweta ni mavata meva na ni mathina meva ala maenda mathinikiwe ne atungu ala meuselela kivila ki kwilikana kana gavana laivo ethito utongoini kwa ilungu ya miaka 10 na yu ni vinda usakua gavana ngimwe namo enenthi metha mailika usakua nini thini wa mitha mivuthu yukite lakini katambe kuigwa mawoni mo karibu na we live kwa Mutongo TV akwa tuelesie nthini wa kanio kicha gavana wa kaunti ya Masako spiateti ana lame kukitia wewe ndia kuta mwene ndia Masako ni wiza. Asante nitawaluka juda wewa na ondu wangudia igiandu mama Masako nitwathie mutwa miaka 10 gavana witu na luka nitwatathie mutwa ti wa Masako and the interest yake ni Masako nera okie ambiana maendeleo makwenda utukengithia kutukumuseo indi tina maundala mutwa wekite batubunditie kundu umwe kana going forward twendete une twala muthiba mundu wa Masako wisi Masako wisi baba Masako kwa mfano ila mutwa wogete we ni government spokesman atawe government spokesman and mosi sitwa government spokesman tayo utongo igwa government ngimeuka kuma katuya hii na Idi tuenda Uhuru Kenyatta tuenda gavana wa utudhu kumaidi and mama Masako nundu example isomone kitu county government ya utudhu kumaonduma ECD peke yake ECD no nasari la situ kwa kiasiana situ nasari leu sio ndeu na kufidi siana situ ECD we anigosu yet ila mutwa wogie bailasi wakite na adi mwalama nasari ala wile kuandika permanent and perishable time nasari na kamanda onge witawata ito na mutongo utono bikana nandu ene akalikana na mo akamana mapata mo na akamadhukuma na waisia mathina la methito maikumbila enendi utona kwenda atitia la meuselela kivila mutongo loko selela kivila kicha kaunti ya Masako athini kiemeva mbe ni wile thinika kigu nundu lata mutwa woki aise 100 meters kigu na kila musino kwikia shawa no munde and mama Masako ona itown mbene akuakiuna mitungi ailo zinya kiunundui kwisilanga sele kusiwa na boho sele kwisa nubo ile nenziwe mutwa nusu yasio idhukuma nusu ya boho isu siwe yani nako na ukulusa ni andu make mogita kuya number 1 ni kiunundu waete kiwu andu nimekwe mama mandeleu na mayefiji moene pe mutatingwe aya chane sakazi ya leu mesa ni na mbesa mubukoni tuenda lumbe andu mambe kuya na maitha na mbesa sio na dina munene va ukamba withitu ni maundu make guo na maundu manzi no bindani lambua yetha yinini
utomenda mitalatala yibajiki wonekenda kwikire kana mwene nthi ya masaku ndanetha andathina muno tebindani itene na ukusia nza icio ni mingi cia kamba. Asante. Be kindu simple ni ku allocate pesa kwa wards. Uno masaku na 40 wards. Nikenda gwithe equitable distribution ya water. Kila ward ya allocate pesa nikenda emergency. Naende mwanda musaisi neto kuhitia wekio nondo wa dhinozu wa mitambo Daniel Mongele neto usioka kwa kini kenda indi nondo niwende na otuelesi ya mundu su musaisi osu wina kini wende na otuelesi ya maundu maa bata munoka na mwenendi no kwenda maundu maa kiwu maundu maa malelo na no kwenda mutongo wina wendi wa mwenendi ngoni utono uthokoma eyumeti na yunenda kuotoa Otoa kaunti ya Masaku nenda kutoa kwa matungulu ngalikosia kangundo bala boni wa mutisia hotel telile vinda ya saneka naende atolese mondo meki pathukanyo yulwa uteti batia lete methenake ndaji ya okanike ndaende ndi ya Kenya itoisie unyivani munene muthenyani wa hiyo nkuna kusiwe nduthi katika tewa teimacha macha waipa na sisi yomba none umomusini wa Masaku enendi mena woni moyo yulwa kolea kweleano kuu na menda uteti wa Masaku wose mukondo weva na yu nenda kutoa imwe kwa imwe boni muteisia tuelesie enendi makangundo matongolo measiata yolo wa maondoa na ende muveto kanosi unatoiwe muthenyani wa iyo vala loko kitia kivela cha usumbe na chama changu atanio cha Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga unokite ngalikosia Masaku kukone amaleve kuikithia kanani wose kivela kicha usumbe na ende kukone amaleve ando alangi mekuti bila sike pathokanio na chama kicha Azimio One Kenya Alliance na ende wazisi chama cha Wiper kindhini wangu atanio Azimio One Kenya Alliance nikimwe mutongoi wa chama kiucha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wakuma nuokie asiokathia yengi amina kwathwa muvea mwanya wa minister maunduni manza kana foreign affairs na indi then wa mwanya usumwe aineo mwana wa chief minister indi kana kila kitu anakuitwa ta prime minister mwanyola wa ina Raila Odinga na indi chama cha CCU kila kitu ngwe ni nzioka uitolo kutekivila kicha ungava ena munini wake Mwandu Suluhu ende ki ngwata neno ya Azimio One Kenya Alliance na ende mubeto kanosi unomie baituike kana one umbano wa chama cha Wiper na ende chama cha CCU choka ndeni wa umbano su lakini onde unduna kuelezea mengwata nione ya Azimio One Kenya Alliance na kendo kioni kiende na kuata mawoni kivathokanio ende andwala menumba imwe wesethia ende maikoeleano na ende nebesilaua mwambio neto yambe ya kana ende alame jamani kiuchangwa tanyo cha Azimio One Kenya Alliance makati ya umwene kendaite kivela kiu ondo kunake ka kondo kongeta ko yanga likosia ilobi na kondo kwike bathokanyo lakini neto kuona kana ne mandete onde bakaile bene nzio kawaita wa CCU na ende mwandu wa vinyendeti wa chama cha Wiper na mwandu asu ne maundu tu kwenda kuelesia mwene nthi na ende tu kwatenia imwe kwa imwe na ke boni motesia ne kana ende atoelesie enenthi mama tongulo kangundo mena maoni mau yoloa maundu asu boni motesia kwa One. Boni unaambia uongea Boni. Sasa. Uko live sasa. Sasa. Naende mwanda museisia pauve na ubetokane wa mitambo kidogo naende natoko isaidhi atui kwatiania na boni wa motesia ende yumete muno nikenda wisethia mondo asu ni watu naengelelia na neto asongana mo nikenda ende wisethia ni toelewa na nenda kuonengelelia ngewe mwe boni yana tumbanisi atambete kungama buni kenda tunengewe su bala mutete wa kivila cha MCA matongula udhulone wasu ni wenda tongo ikipathokanyo maondone mamutio kana ilaita wa devolution kwike metala meseo na ma contractor alama kanenga wakandala sisi akwa kamelati ikipathokanyo tamalelo Rafael Nzao yase kana metala meseo ne kutethia semelati ya county kutethia mwene nthi kukilia kutethia na kukilia mwene nthi kulia kana mwene nthi ndaketikile kunewa ilovia nikenda kwa mutongo utailite
Ngamite ndite kibila cha Matungulu West MCA nenda kwasia umunthi nitoka baba kuthukuma na ndoa ya kalandine ile thinite muno ni kisio kicha lelo na kibila cha MCA nicho gikwite mabata mama lelo to twina gwo baba lelo yu nenda kwasia anu mama Matungulu West na makalandine lelo ithiro ithi na kuma ila twambeete kura na andu othe mera cia kura na kisio ki mbesa tuyananga tuigiro tunebania no iza kwithia ina atethia cia kwa nuke tuthukume baba tuike kindu kieneke kindu kiutethia andu onthe ti andu amwe bata neni ni ndo musawubisia bamwe kaitwa kura na lelo yu tusawiro mine na ndimu yangu ni ikura kenda mbesa cienu ciekiwa contractor ni atiania nake akameki sure ni twasawiwa lelo undu mbesa webitwe na yunga ini nukwajerita wathe kana boga useuba kindu kira kingi na okie thina ni ku ndwani no ni iboni ni yakwa ni sitima wokie wethiroba wethiro katwa kate sitima na kajoka gaje kaya kindu kingi ta wakibundo boy paindo boy indu eno ni twe tukita uma batu kakita uthiotho wakiuma takutha kathiotho wakira kingi muingo walelo pa kwitu batietu na ndiye ni lack of cooperation ndiye na yangu tongo ni wotu mba itumena na yu o ngono kuka no tona ndo tinake ukethe watu nenga kiwu na pethe na mwinge wiko wakiwu nitasobisie mulati na ni watu emeie twa wamele gina laema na ni gweva no tutatite ondu tutona na ni vaemelete ni wajela yiko tutwitona ndu mena mbetsa na tisila bana thina na tikakaya tikasia bae tu thina na maagwa thina witu lakini no tumonengie chao kibila tuyana mandeyo ekakutune bwa koto twekie wa mukate utukia ni ndu wa utune bwa na kabibiti asumbe meata ibira na mainenga andu kendo Wana museisia ni muvyano ndo kwenda na useisia Vilingi wa Mauvoo na Musangi mwakwa mwaku mangaliko sia mwingine tu ukita kwake tambo sembo dio muone na ende munini wa Musumbe Dr. William Ruto no baniwe kuvika ngaliko sia mwingi ene ndema sia atamenda anene maundu mao ni mabata mema mao kambani alama lete kuikiwa dhini wa serikali yake edha akasa kuwa ni mwenendo wa Kenya kutoka Musumbe wa katano wa mbinu wa Kenya na ende nituko tuisi wako abunim kaliko sia Matungulu na ende tuwa kwa Kenya na Daniel nituko tuinena na ketu ambodi dio muone na tuisi wakede chini kumisa ya Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu.
Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Mutongo FM, Mutongo FM, Mutongo FM ni wataniyo ya mukamba. Kituima kuwende, masakuni Mutongo hii. Ilovina Mombasa, yasani Mutongo hii. Kuivya, kumanyivya, kutanivya mukamba. Kukadhia, kujitia, kutetea mukamba. Mutongo FM, Mutongo FM, Mutongo FM ni wataniyo ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mwana museisia ni twasiokethia ni mufiana ndanonda kwendekala na Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na yu nenda tutwa imwe kwa imwe kuyangaliko cia mwingi munini wa musumbe Dr. William Ruto no baneo kubika bu lina musangi oselela osa kibila takilima mwingi tuthina ni kiwu tu expect akatushungulikia mon makiu tunathina dina wa kisomo ni tuko expect ekilima mwingi alika kibila ni munini wa musumbilo utalikenda kila withe twakwabana akatereza ciana citu cisome na tukewa moyo kwa kingi ndonya kukulia talikenda ula wisindwa etikile kusindwa na andu ma Kenya tukwikala na muo na ngai akutethia ni bikaba na labda kwa kube mubikie hata sasiana na mweta vitu munini wa musumbe bikasasiana to bikaba sa inya na twite bikaba sa 5 kwa no tumwetele MUEMA nitobikia kuona ama mawoni ange kalima va mwingi na alama kuelesekana mavikie vaku mwendo wa saa inya na mbikio hiyo wala ni mwendo wa saa monza na kindu no mamwetele na kati uwe kwa mwawitu ba inane ngokwate ni muvea nasia masito makwa nito wakilutu wakenga ni wa mwingi central na mwingi nitwithi na mathina maingi hivyo no twanzendekana na twandikana hivi kuchana zitu ziona mawea na twina kigio nituthukuma tumanza mbesa na tumanza na mathina mengi thina witu andu ma mwingi twigia DP wethe akalika kivilani atuyumbanizie undu wo kunena na mawathoni make atethia andu ma mwingi atwocie ciana na tumanzia kiguo andu ma mwingi na eko tukatetheka ni muvea na wanini obamwe na thina wa kiwu ba mwingi labda ni mathina meva ala inyuta kalima mwingi mukwenda bikie na kunene kana ku address ni kana inyuta wa kalima va na kana thani thina umuthini ite kwa ebinda yasa labda ni mathina meva teka kiwu ni twisi kana mwingi kwe thina wa kiwu thina onge ni mo ni muvea andu ma mwingi twithite na thina mwingi nundu ithie mzee mwingi kwitu kwi thina wa umu na twithitwe tuko na biashara cia thina
tukoba lo nizia ukoba mwingio wito be microfinance tutakoba na twakoba tukukoba mbeza na mbeza cia yulu. Naende mwana musesi yako ne kumangaliko sia mwingi naende pau tuimine ne betho wabe na thina mitambo kidogo lakini ende ne tukwethe atwatenga wisu na tukwete ndene wa Vilingi wa Mauvoo wa mwendo ni wa saa umana nusu na saa 3:30 ne tonga movia kwa onde alama tethesia kumbania na kwete Vilingi wa Mauvoo andiki maito ala mai kunu kweki bathokanio maende na kwate yango ila ta kwete muthanyani wa umunde nende ndo mbenga liko sia control room alama tethesia kumbania na kwete Vilingi wa Mauvoo ni tawa Steven mwema ni movia na ndayano ndo wa kusia isia tuko manelengi kwenda kwa muya kwa oyuti waneza.